Ja sam Milina Nazarenka, živim u Srbiji 2,5 godina. Za adaptaciju u Srbiji treba znati jezik i treba da raditi. Kad radiš, to drugi je kvalitet života. My name is Shubho. I'm from Bangladesh. I started working in IKEA April 2022. I have a big family here. I have 2 moms here. I call them mom. They treat me as their son. What else I can expect? Radim sad sa online prurudžbinama za kupca i to je interesantno za mene. Someday I cook as a chef. Someday I sell like a salesperson. Every day is new for me. I have a passion for cooking. Whenever I cook, I always get compliments from my colleagues. It really gives me pleasure and happiness. Kako želimo da stvorimo bolju svakodnevnicu za što više ljudi, mi smo našim partnerima UNHCR-u na globalnom nivou dali obećanje da ćemo pomoći integraciju 2500 izbeglica na tržište rada. Znamo koliko je posao važan u integraciji i koliko može da doprinese zdravom i lepom procesu stvaranja novog života u novoj zemlji. U 2021. zajedno sa partnerima iz UNHCR-a smo osmislili program i kreirali određene treninge kako bi podržali njihovu integraciju. To je bio kulturološki trening. Da bi im olakšali opet integraciju, imali smo program Badija. To su stvari bili njihovi mentori koji su se sa njima bavili. Imamo tu i trening za Badije, da zaista onako gledamo da im damo malo širu sliku o tome šta znači biti izbeglica, na koje sve izazove zapravo oni mogu da nailaze. Možda nama na Balkanu nije toliko stran rat i izbeglištvo, ali smo primetili da većina ljudi koji dolazi je iz nekih zemalja koje su možda nama malo egzotičnije. Pa prosto taj možda kulturološki moment kako naše kolege mogu da im se obrate, šta mogu da pitaju, je bilo jako važno. Te smo krenuli da radimo podizanje svesti prvo na menadžment nivou, a zatim smo to radili i sa kolegama koji su radili kao mentori. I to je od krucijalnog značaja zato što prosto smo primetili da je mnogo važno da izbeglice u samoj radnji imaju adekvatnu podršku. Puno programa je prosto za razvoj i za ljudsku komunikaciju. Bila na treningu prve pomoći, na treningu yoga meditacije. Last year I was buddy for some of our new colleagues from refugee community. It was a great experience. Like at first somebody else was my buddy, and then next year I was buddy for some other people, and I was showing them the way how to work, and it was really such a great journey for me. Psychological therapy, I think those are really important for us. Do sada smo imali 36 polaznika. Mogu da kažem da nakon svake nove generacije polaznika oko 70% ljudi je ostalo u IKEA-i. Nama je to jako drago. Različiti timovi funkcionišu mnogo bolje zato što su kreativni, imaju mnogo bolje inovacije, imaju mnogo bolje rezultate. Tako da ovim programom smo samo potvrdili da ti ljudi stvarno nose talente, da se jako lako uklapaju u novu sredinu, da su dobre kolege i da su pre svega dobri prijatelji. Pa mi kada intervjušemo ovu grupu ljudi gledamo malo više ka tome šta su njihovi potencijali, šta je ono što im se dopada i gde bi oni voleli da se razviju dalje. Tokom ta 3 meseca mi onda posmatramo i analiziramo koliko su se oni zaista uklopili, koliko im znači da rade na tom odeljenju direktno. Mnogo njih zaista odluči da ostane ovde baš zbog tog odnosa koji ovde zaista imaju. Kolege su veoma ljubezni ovde da kad meni treba neka pomoć, oni spremni da pomognute meni. Pitam sve što ne razumem i ja realno srećna što radim u IKEA. People have some stereotype about refugee community. When we actually get to know each other, they can understand you're not that bad. If you can give us a chance, like we can be a part of your community.
Ispred kompanije IKEA pozvao bih sve naše partnere i kolege iz privatnog sektora da se pridruže našoj mreži za izbeglice, gde mogu da od nas čuju sva naša iskustva, i dobra i loša, i sve izazove s kojim smo se suočavali. I takođe imaće jedinstvenu priliku da urade nešto lepo za ljude, da im pomognu da nađu posao, da vrate sve dostojanstvo, da krenu iz početka i ostvare neke interne lične planove. Persons forcibly on the move, asylum seekers, refugees, they seek to contribute to the societies. They come with skills. The United Nations High Commissioner for Refugees representation in Serbia would like to thank all the CEOs that have given a hand to all these asylum seekers and refugees that are now contributing and will be contributing to the society, to the economic development of the country that hosted them.